kaito khulumu dai tini oro khai manjaknai joto media channel takukte bukuk songno ang Borok People Human Rights Organization ingui norokno khakaham dai lamsugo ang puila no ani sinimung runai ang Sunil Deborma Borok People Human Rights Organization ni Secretary General ani ganawo tungo takuk Sanju Deborma sini Central Executive Committee ni member tei yagra fasing tungo sini takuk Dosro Deborma ang norokno jotono khaka hambai lamsu tini norokni nangkukma jorano o jorao naharnani nangmani khlai norok jotono saimano thangnai May talo 19 May sini Central Home Ministry by kaisa notification o ongkhorjak eba saklaijak a notification lo balaikhai sini Tripura hani eba sini Bharat hakotoni bagai abo a notification balaikhai no wan sukjaknai kop tai abo balaikhai no o jorao nangkuk tongmani bagai Home Ministry abono o notification no makarika Sen Borok People Human Rights Organization 7 July 1994 asayo Sen senior organization asai fruni simino Borokni manthai especially indigenous people rok ni bagai khorang disoi phayo te obo haikeno sini Tripura hani sini hani busa borok do hani bagai जों sini manthai sopthai obonor goi जों kok sai phayo tini o jorao जों balakhe wan subjaknai kok ke Tripurani human right no kok no sana thangkan ke oro human right violation bahai ke ingkha aboni yakhang yarung tumungno जों serna thangkan ke abono sathai tung tam ke जों a life mano tumungno जों mention khayang ke abo sini tini ni je koklam panda ba o notification abo meaningless mekhna ang tini sanamu sungmani hingkai Tripura hani jotni slai burning issue eba problem ni yaphang gangke abo father hani borok sini hawa hapai mani sini hawa father ni borok hapai mani sini ari जों saimano Bangladesh hakoto o ari amsai mani bagai salkuduk maromoi sini Bharat botsho borok lamsaya tikhai gobang ma hapaika ngai aboni hapai mani hapaite sini Tripura o emon ekta jora sopaika जों tabu bottomano sini population 31% जों sobaika hoire जों Bharat bai hapmani sekan sini population tomani 90% above जों tini minority ngai o minority je mani obono yaphang Tripura hani itihaso je human right violation mani o human right violation mana tiyui जों अनेक conference खायगा गोबां जों national international tai bibinno अंको conference sini o Tripura ni je major problem no illegal immigration no ti जों peacefully solution खायनानि बागै गोबां मा जागाव जों sini views no share खायगा ngai tini जों balaikhaino khatungo tai khatongthugo tamni hike sini a khorang जोंहाय organization civil society
sini organization no karibo kabangma organization tongo o je issue no voice raise khaimani bagai national te international voice raise khaimani bagai te kabangma important leaders ro obono important rui central government ni thanibo kabangma agreement ingkha chukti ingkha abo haikai central government ni nojoro khaimani bagai tini boro o unkono illegal immigration o issue no important rui notification karina ni boro baidyo hungkha ngai tini sung o hani busaro o je issue obosung salkuduk mani simi sai phaimani o salkuduk maru romi salai phaimani abo tini unko practical of high school paya Bharat hakotor ni sini central ni minister ro obonoti unko mokol kaina ni bagai dorokoro notification dunani nangkha je talsani bisingono obono action na hingga oboni bagai sing Boro people human right organization ni ngai sing sini dofa churu sini dofa ya obo illegal immigration abo sabo abo right sayatui Bharat ni je procedure kaisa tongo rule tongo right tongo father hani borok o hawa hapaina hinggai kaisa kerong right tongo o right no mania bui khogui siko khaike lam saya dikhai anase kana je dikhai hapai mani o je kerong no mania bui je hapai ro abono illegal immigration hinggai o illegal immigration no rutukai karinani bagai tabu Bharat hakotoro gobangma state strongly action nahalai tongnaikha जों salkisa sekang lukha Gujarat hai jaga rogo haste rogo Maharashtra rogo Delhi Assam rogo oponoti krage yapri salai tongkha miani media wo जों kaisa news channel lukha Kus Bihar hai jaga rogo 30-35 bosor tongnai rokno verification khai brokno identify khai tabo rutuk ge obo haike task force gothon khai borokno tabo rutuki kari nge omo hai situation o jehetu bharatborsho o illegal immigration by jotni slai impact jotni slai khoti-grosto unai abo ani sini mokolo hungkai जों Tripura no se puila unko bere mo matuno abo ani kogya news national news regional news Guwahati Kolkata oba news channel logo se sarkisa sekan bor ogonoti important refocus khai tungo Agartala best news unko agency ro abo busuk jora focus kai abang saiya tamukhe ang hambai ma janogo je sini unko kobrok news channel ro ogonoti borok panjalino samung tangai tunggu je kubui o je kono central ni je notification no tui busuk jorati tamo abno tui unko joto nangmani unko no information data abo unko really news release khai tongmani bagai joto agency ro ang belai no khaka hambai amman jan ngai phaidi जों tini obo kuno dofa आज illegal immigration abo Tripura sabung mano Deborma phanung mano abo khoroksa chakma phanung mano abo thurukdo phanung mano wanjing mano abo kuno obo hai dofa obo hai jatni abo hai kure illegal immigration abo sini Deborma phanung thung Tripura phanung thung wanji phanung thung Christian phanung thung Muslim phanung thung abo no rutuki karinani abo se jotun se pokoto jotni chekko kodor hungkai central government jehetu abo empower rukha abo notification rukha abo to legal o je legal unkoti process tui je central government jehetu o jorao action nanani bagai direction rukha o jorao sung tam khlai thai sung o hani busaro tam khlai thai o hani malik jangai rok sam tam khlai thai indigenous people mane no o hani bubagra rok tam khlai thai जों आबोनि बागै जों बोसकाङो फायदे जों दाबो दाय बिसि दिन गैखा जे 30 दिन 30 days जरा खाइरमानि टाइम बाइंडिंग खाइरमानि आ जरा दाय बिसि गैखा किन्तु जों नायनाय खानके नुगो
आं बेले बेले के हामबाय मा जानांगौ अनरेबल एमएलए बरम गोनां रनजित दे बर्मा बो बिनि बुखाबाय खे पांजलि बोजे जागा जागाव मुभमेंट खायदोंमोन बनो बरक पिपल ह्यूमन राइट अर्गेनाइजेशन पक्ष থেকে आं बनो बेले खाका हामबाय लामसगो बोजे साक्थारि सामदां दंमोन आबो गुबुन गुबुन आबो बनो एप्रिशिएट खायजाकनि बिसोर आबन बगे आं गबकनाय बो हायके गुबुन एमएलए रो आबो একটা पार्टीनि एमएलए या যত एमएलए आबो त्रिपुरा एमएलए सिनुगुया যত एमएलए त्रिपुराव 60 जन एमएलए दंगो बरो যতन अब ओ जे नोटिफिकेशन बरम रथाय दंगो कारण हंके सिनि भारतबर्षनि सेफ द सिक्युरिटी बागै देशनि निरापत्तानि बागै जों अंकोनो ओ मैटरनो जों हालका खैनु खैसाया कारण हंके फादारहानि बर' कन्सपिरेसी खायमानो षड़यंत्र खायमानो जोंनि देशनि क्षति खायमानो आमोन बागै देशनि निरापत्तानि बागै जों जतन तमा वानजै तमा थुरुकसा तमा तिप्रासा जों जतन अब खाबाक्सा खलाय थांसा खलाय ओ जे इलिगेल इमाइग्रेशन न जे ताबुबो राइटर अंको दै ब्रकनि कुनु पारमिशन गरै ओ जे अंको रकनो अंको नागरिक रकनो जे ताबु भारतबर्ष हाबै तंनाय इलिगेल इमाइग्रेंट्स रकनो जों तुबै कारेन ना जों जतन साइमनो একটা देश हाबनानै आंतजिना हाबैमैया जों रंदै जों तिप्रासा भुटाना हाबैनो थांगांके भुटाना हाबनायनि सिगां पारमिशन नांगौ जों बांलादेशआव हाबैनो बांलादेशआव हाबनायनि पारमिशन नांगौ जों आमेरिका थांनानै इंलेन्डआव थांनानै जेकुनु कान्ट्रि थांनांखाय पासपोर्ट नांगौ पासपोर्ट नाबै माने परेसे जों भिसा मानो नों बो पारपासआव थांनाय आंखि टुरिस्टनि बागैदा थानाय आं उनकोनि बागैदा स्टाडी खायनायनि बागैदा थानाय जबनि बागैदा थानाय बिजनेसनि बागैदा थानाय आनि बिसाव आं उनको माना नांनाय किन्तु त्रिपुरा हाव जे लाख लाख उनको फादारहानि बर'र खगै जे हाबमानि बो पासपोर्ट बाय बर' हाबका बर' इंडिया गभर्नमेंटनि बिसा दमानखा बर' तांनि बागै त्रिपुराव हाबबाय गया आबनि स्पेसिफिक बर' कुनु डकुमेंट प्रॉपर तो दं आ जे डकुमेंट प्रॉपर डकुमेंट बर'नो इलिगेल जों साइमानो फरेनार हाबबायनायनि बागै देशआव कायसे केरम राइटार्स नामजा फरेन रेजिस्ट्रेशन ऑफिस फरेनर रेजिस्ट्रेशन ऑफिस फादारहानि बर' हाबबायना हंगारिसे बर' आरो रेजिस्ट्रेशन माखाय फरेनार आरो ब्रक स्लिप मानाव आं तामनि पारपासआव फाय आं टुरिस्ट दा आं स्टूडेंट दा आं जबनि बागै दा फाय आं बिजनेस पारपास दा फाय आरो टाइम बाइंडिं खायरुवो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ओके आबो हाय गोबां मा केरम राइडार दंगो जे राइडा आबो नायतुगिनाय हंगाय त्रिपुरा हावो लक्ष लक्ष बर' बेबाक मानजाबाय आबोनि बागै दाबो जों सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन रोजा ओ जरा अब बलायखनो रांसाकनि जरा काहाम ओ जरा काहामनो जों जतो सिनाय नुकनाय जतो सिविल सोसाइटी जतो एनजीओस बेबाक बरकनो बुसकाङाव फायै ओ जे सिनि दफानि साकाव ह्यूमन राइट वायलेशन दंमाने जे जों जिरि खख्लाय मुभमेंट जबा खायले माने आ जबानि आसल रिजन हंखांखाय ओ फादारहानि बर' फायै ओ हानि बोसोराव माइ मासेयाव अरो जों तांगु नुखा फादारहानि बर' फायै अरो बर'खौ सिजाक नुजाक लेखा फरायगोनां फादारहानि फायै बर' रां फैसा दंमाबाय बर' गोबां गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी नाव पलिटिकली फेसिलिटी नाव उनको बिजनेसनि नाव जब पर्यन्त नाव जों सानखिजा सिगां साइमोनका पेट्रोल पाम्प गैस एजेंसी पर्यन्त बर' उनको नावै दङ ओंखायनो अमो हाई सिचुएशनो ओ जे बरफ नामानि आं बाहायके मानखा जों सानखिजा सिगां अबावबो साइमानखा जे बरफ आं उनको केवल बरफनो सुबाया हंगाय बरफ आबो माने बियो किन्तु आनि दफानि बर'र नायनाय दाबो इंजिनियर पास एमए इंजिनियर पास इंग्लिश एमए खायजा हाजार हाजार शिक्षित र दाबो बेकार गोबां आबो भायोलेशन यादा ह्यूमन राइट भायोलेशन यादा जे एमए इंग्लिश एमए खायै इंजिनियर खायै दा बेकारनि दङ आं सानो अबनो बुसुंगो जे पाहार आमसायो जिनि नायनाय दि जिनि गामि आमसायो लामा हामिया दैमान थगिया जानानि बियार दंनानि बियार
borok ni kami answer ni sini environment no nasigi nei de development ni kuno ko kroi abo na joto isle great unko human right violation unko oboni bagai haidi जों अजे violation नि याफां नंखा फादर हानि बरलो फायो कारण खरकसानि सामनो जाय जों पाजन थाय जाननि बिया नंखा आबन बागै ओ रिजन नि बागै अबो सेंट्रल गवर्नमेंट बलायखनो खाबैनो वार्सबे को नोटिफिकेशन गायका ओ नोटिफिकेशन फायदे जों बरनो आं साथे साथे अबनि लगे आं टेबो सानाय बुजुगो जिनि सालफो सिगां जिनि बरं गोनां जिनि महाराज बुबाग्रा प्रदुत किशोर देव बर्मन लंडन जिनि दखानि कालचार को कुमनति जिनि गपनति जे बो आरो काइसा टीम लांगे जे आवै मुंगो काइसा प्रोग्राम जे पार्टिसिपेट थायो तै बो आरो जिनि त्रिपुरानि लाइफ मनति बो कप सामनो आं बनो बलाय खाखांबाय बनो हामबाय दैबो सानो मुसुंकै बनो आं सालकिसा सिगां आं मेडियानि बुसकाङो अबनो साका जे बनो आं international figure ni leaders ay matung bono sing international ni figures ay matung ang sakpam sini organization bo sini kubang sing international law representative lo horo sing sini bubagra no obo hay no musung je international figure ko figures na mo bono father how sini do pani bagai kubang samta abas especially ang corporate musumang kai ta London hai kubang samstha bai ko उनको अंडरस्टैंडिंग साइन किया मेमोरेंडम साइन किया के आज गाओ सिनी दोपने लाइफ में सिनी को कल्चर आज आगने इंस्टीट्यूशन गोबां मा एजेंसी रो गई उनको थानसा खलायै सिनी त्रिपुरानि बागै सिनी ओजे गुबुई लाइफ में गुबुई हिस्ट्री नो जे इंटरनेशनल उनको गोबां मा ऑथर गोबां मा पब्लिकेशन रो गई पब्लिशर रो गई सिनी त्रिपुरानि उनको नो फोकस खालामनो बागै आं ओ नरकनि मेडियानि खाखै आं सिनि बुबाग्रा खानि आं कोइमुनारखौ देबो कोइमुनारनि मुसुमांखाय बो इंटरनेशनल लो सिनि जेमन बो लंडन थांगा लंडन सिनि चराय खनाय रकनो गोबां स्कुल कलेज गाहाम दङ आरो सिनि बो बिनि साक्थार मुंबाय स्पेशली एडीसी दे बिनि साक्थार मुंबाय आरो सिनि दफानि गोबां गाहाम चराय खनाय रकनो लेखाफोराव रोजाब मुंगो मुसामुंगो सिनि जेनेरेशन नो बुसकांनि जे चराय खनाय रकनो गाहाम है आंको बिलाप खायनो बागै कलप पदकै बिनि बिसिते बिनि बिजन ते नाहार मुंनि बिसिते काइसा को सिनि दफानि हामग्रायनि बागै यापि क्राग्रम थुमने आंबो बागै को गयमना दे अबनो आं पाइथागो अबनो को कप सानानि बुसु जे फायदि ओजे ओ जबाबो आं पाइथा कोइन बुसु जे पॉलिटिकल पार्टी दफानि बागै दाबो खरांथि सिथनाय बर' सिनिनारनि जे दफानो सिनिया अबहाय जरावो दफानो थांजाकनि जरावो दफानो रखा खायनि जरावो दफानो सेट खायनि जरावो जे थुइ दंनाय पॉलिटिकल पार्टी नो बनो डेली बनते कामी आमसायो जागारनानै नागिर जे लीडर्स दाबो खरांथि साया जेकुनो आमसायो जे लीडर गाहाम बो दै फांगै ओ इलीगल इमिग्रेशन बागै जबाव अंखया आबहाय बरखनसों बुसकांगो बनो पॉलिटिकली राइट्स एबा बनो लीडरशिप थुनानै सिनि कुनु माने आबो कुनु जुक्ति गै आनि बकगै आमाहाय लीडरशिप को सिमिलारली जों आइडेंटिफाई कदि जे गुड लीडर नो बुसकांगो जों तुलि दफानि बागै सैक्रिफाइस डेडिकेटेड आमाहाय लीडर्स जे बरक बो बुसकांगो आसुगै दंमैया अबहाय जबाव बो आसुगै दंमैया जे बरक दफानो थांनानै बागै साकनो यापारो जे जबाव अंखरि फाइनो अबुसकांगो बनो सिनिनारबे जों बर पिपल ह्यूमन राइट अर्गानाइजेशन को त्रिपुरावासी चिनि लुगुरकनो चिनि दफानि जतो दाखु लुगुरकनो आंखरिनारबो सिनिदि गुड लीडर नो सिनिदि ताइ गुड लीडर रकनो आं उनको गबकनाय नरो साकथारि अबहाय ओ रांसाकनि जबाव नरो बुसकांगो फाइनो दफानो मोनथांदि दफानि अधिकार दफानि मानथाय ओ दफानो फियखानि थाखाय बुसकांगो जतन implementation to tabukung yang itu triprawo BPH aro bulan koksa bitang salah ya bahiki implementation khairna itu promo
Mana nol pun kom ta saka hai khai nang nai hai khai au. Obo actually o issue to o notification to abo state government no ke obo no implement khaine ne abo government ni samse abo public ni samse tamkhe public oro Tripura house hani busaro o jago jotin slay effect na ikai oroni borok dofa eba Tripura sa ikai o je rights obono o je notification ni o obono seb na hanani abo sini dofano जों खौरां दिसानाय जों अर्गानाइजेशन नि अबनो फयनाय जे आबो स्टेट गवर्नमेंट दाक्ति दाक्तिखाय इमप्लिमेंट खायतुं स्टेट गवर्नमेंट नि कैबिनेट आबो डिसिजन नाथुं दाक्ति दाक्तिखाय आरो जिनि दफानि लीडर्स दङ मिनिस्टार दङ एमएलए दङ बर' पक्षाबै आबनो डिसिजन नाथुं बर' पिपल ह्यूमन राइट अर्गानाइजेशन जों आबो बर'नो अबनो जों अवेयरनेस एबा बयमों अबनो नारमान जे सिनि थानि आबो पावर ग्रि जों आबो बयनानि सिमिसि सिनि थानि फान जे स्टेट गवर्नमेंट नों अबनो इम्पोर्टेन्ट रुइ अबनो इम्प्लिमेंट आबनो सिनिखौ